Biz sizdin kelişingizge ötte çön kuvanıştabız. Allah sizden razı olsun. Siz bar biz baktuluğuz. Sizler var men baktuluğumun. Sizler bolbosoňar kayaka geletelem men. Hakaslarga gelevelem. Kayaka geletelem. Sizler gelip bar bolup da lukpasaňar kayaka gelip süýleýtelem. Dualygana arçaga süýleývelem. Sizler bolgonça süýlep atam. Sizlerden barıňarga şükür. Ursam ugup atasyňar, aýtsam ugup atasyňar, gönüp atasyňar. Rahmat sizlerge, Allah razı olsun. Barıňarga şükür. Mikrofon satyp ala turgan bolsoň, mikrofon janynda kiçineki bir kagazy bolot. Kiçine başyň gorup kaldy, geçinde men aptekaga gireýin dep suuk tiýip kaldy, dary barsam, dary alsam, darysy şunday eken, içinde jarym metr kagazy bar. Okusam mınday, uşunu karap işleyt eken. Oşol daryny göýrek içip alsaň, başyň ansaň katty orup ketet eken. An azisen bolbay barat ekende oşoga ılaýyk dary içiş gerek eken. İçkenden any murduňa tygyp alsaň da bu ozuga salyş gerek eken. Ana öyle teşkil öyle kulağınca murduňa tygyp bersen daryn täsiri bolboýt eken. Antkeni kagaz uşun жазылыптыр da daryny ozuňa salyp arkasынан suw içip alasın depçi. Ana men ozuma salyp daryny suw içip alsam anan oşol şifa boldu. Oşol syakty Allah da adamdy jaratyp turup aga din bergen. Oşol din menen yaşay turgan bolsoň yaşaýanга bakyt alay gelet. Ansız kıynalıp jüre beresin. Ömür boyu kıynalasın. İbadat degen nerse bu kulçuluk kılуу degen söz. Egerde adam Kudaýdyn özüne kulçuluk kılıp, Kudaýdy tany turgan bolsa, ibadat kıla turgan bolsa, bardyk nersenin kulçulugyny sırtga çygyp ketet. Kede karap otursaň ömür boyu sen bir göýnökö, je bir şymga, je bir atka, je bir eşeke, je bir maşinege, je bir bolor bolbos dünýöge sen ne bolasun? Köz karandy bolup, oşoga kul bolup ötüp ketesin. Ömür boyu. Bişkekte köp yıl zam ministri bolmuş degen bir ejekebiz bar eken. Apa kemper. Ana maňa geldi. Ana gelip oturup anan aytat, "Ajeke deyt, men deyt işlep jürdüm deyt, SSR wagynda da çet elgede işledim, başga da işledim deyt. Azыр эми kardym deyt, 80ge jakындap kaldym deyt. Oşol wagtda işlep jürgende algan gilemler dagı dele var, oşonda algan çaşkalar dagı dele var deyt. Birok men kartaýyp atam deyt. Körse deyt, men uşulardy göýöge jedirbeýin dep, uşulardy sındyrbaýyn dep, uşulardy karaýyn dep ömür ötkörüpmün deyt. Men bulara hyzmat kılıpmyn deyt. Azыр men jakynda ölüşüm bilem deyt, antkeni yaşım jetip kaldy deyt. Birok bular dagı dele turat deyt. Men özüm kam görüpmün deyt. Men özüm karabap koyup durmун deyt. Oşon üçin deyt, sizlerden aytyp atkan sözüňerge men razymyn, uşun daýym aytkyla dep ben oşunu aytyp ötüp ketdi. Men Paýgambarymyzyň taryhyndan sabak berip atyp, anan özüm daýardanam. Daýardamança sabak aýtpaým hiç wagtda. Eger özüm okugan kitap bolsa ele kayra daýardanam aýtgan hareket kılam da. Anan oşol okup atkanda oşol jerde oşol kişinin mınday bir emgegi kılgan hyzmaty jönündө. Anan oşol kişinin mınday bir joldoçu bolup kalganym özümü mınday çynda ele symyktandym da, çynda ele. Misal üçin men жаңы İslam institutuna gelip okup atkanda emnege bizde ele Kudaý bar deyip anan tigi çirköde ele Kudaý bar deyip barыбыз çogul adam bola bersek bolboýby degen suroolor gele berçü da. Anan kийинчерээк жок акыйкат деген бар. Бары Kudaý degen менен Kudaý degенден бардык эле туура Kudaý деп айтып атпаптыр деген түшүнүк келип, анан барып эмне үчүн маскаптар деген түшүнүк бар, баары бири болуп кетишпейт деген суроолор да келе берчү да. Бирок бул барган сайын жок болот экен. Анан ушунчалык деңгээлде мен ошол пайгамбарыбыздын жашоосун окуп атып, ошону көрүп атып, анан ошол кишинин мындай bir жолун жолдогон адам болгонума, анан жөн эле жолун жолдогон эмес, балким ошол кишинин өмүрүн окуп башкаларга окутуп аткан адам катарында өзүмү кадимкиде бактылуу сезген учурлар менде болду. Анан экинчи bir маселе, жөн эле өзүңү бактылуу сезип калуу менен адам бактылуу болбойсуң, башка бирөөлөргө бакыт тартуулашың керек болот да. Мисалы үчүн мен дүйнөнү кыдырып жүргөн учурда же Кыргызстан ичинде деле ошол менин сабактарымды окуп анан сиздин немеңиз менен үй бүлөбүз ажырашпай калды, бактылуу болуп калдык, ажырашкан жолго түшүп калдык эле, же болбосо күйөөм арак ичип анан андай болбой калдык деген bir жакшы сөздөрдү укканда кадимкидей мындай bir мен мындай bir бактылуу экенимди сезем да. Bir жолу мен Ысык Атага барып калдым. Ысык Атага барсак bir чоң кишинин атасы өтүп, анан барганда биз эми тамак бермейинче кетирбейт да, биз тамак бербе десең бере берет. Анан кирсек, мен муну көп айткан окуяны, ошол жерде bir Ысык Аталыктардын үйүнө конокко кирдик да. Айтат дейт, биз дейт мындай досторубуз эркек аял болуп чогуу отуруп, анан отуруш кылабыз шерине жума сайын дейт. Анан сиздин сабакка ихоманаска туш келип калат дейт да. Анан биз жакшы күлдүрөт деп эле ошону коюп коебуз дейт.
Şuva hacı güldürет öyle. Oturuverip arak içebиz, biyleyip başka siz daha süyleyiveriz. Anan söylегенде кара кат кырып oturuverебиz дейт да. Ошентип отуруп жарым жыл дегенде биздин үстөлдөн арак жок болду дейт. Биз өзүбүз бамдабай эле жана сага кууп отуруп дейт да. Анан 1 жыл дегенде биз баары спирт сатчубуз дейт. Биз сага сатканга өттүк дейт. Ошо 2 жылга айланганда аялдар бөлөк, эркектер бөлөк отуруп калганда өз билбей калдык. Азыр баарыбыз намаз окуйбуз. Мына мен үйүм деди эле. Мен ошондо эхоманас токтотуп койдум эле. 6 жыл сүйлөдүм, мен болду, кереги жок. Эч кимди укпайт окшойт дегем. Анан тияк тигилер уккан угуп, сүйүнүп, анан кайра келип дагы 1-3 жыл сүйлөгөнгө аракет кылдым да. Анан ошондой учурларда чындап эле мындай бир өзүң бактыга жеткениңи сезет экенсиң. Кадимкидей бир адам болуп жаралганыңа өзүң ыраазы болосуң. Анан жанагыдай ар кандай ушак угуп, ар кандай бир токмок жегендериң бардыгы 1 мүнөттө мындай бир жок болуп кететчи. عن المقداد ابن الأسود قال أيم الله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن السعيد لمن جنب الفتنة إن السعيد لمن جنب الفتنة إن السعيد لمن جنب الفتنة ولمن ابتلي فصبر فواها. Hazreti Miqdad ibn Aus aytat, hurmatly bir tuğandarım, bu hadis İmam Abu Davud rivayet kılan sahih hadiste baktılуу adam kim? Baktılуу adam fitnalardan alыс tatılgan adam deydi. Baktılуу adam kim? Fitnalardan çettetilgen adam. Baktılуу adam kim? Fitnalardan emne oğlak tatılgan adam deydi. Эгерде кайсы бир адам тагдырына Кудай таалам фитнага аралашпайт, ушу фитнага кирбейт деп жазылган болсо, бул чындап эле бактылуу адам деди. Бир адамдар чуркап дейт фитнаны. Bir adamlar ömür boyu fitneye girip ötüt. Şimdi oşul baktulu adam. Velemen ubtuliya. Bir adam fitne menesini alıp kalsaçı. Al kalasa kalavasa fitne harlaşıp kalsaçı dese fasabara favahan. Buna uşul adam egerde savur kıla turgan bolsa kanday gana jakşı. Favahan degeni bu tangalıştуулuk menen deyt. Egerde bir adam başına fitne düşüp kalsa oşol fitnege savur kıla turgan bolsa, fitnege koşulup girip ketpesin, oşoga savur kılıp çıday turgan bolsa, anda uşul adamga emne kanday gana jakşılık berilet, kanday gana bunun soğu köp, Kuday taala uşul adamın darajasını kötöröt degen manide mına uşunu aytıp atat. Demek fitne aralashpaş gerek, aralashıp kalsa sabır kılış gerek. Sabır kıl degende emne kötörüp başka degen emes. Oşol fitnen azgırına girip ketpestin, oşundan aman esen çıkkandın hareketinde bolu gerek degen mani. Peygamberimiz Aleyhisselam'dın osiyatını öğrengen Hazreti Umar aytat. Biz mına uşul din menen baktılуу olduk deyt. Uşul dindi karmanuu menen biz biyike çıktık deyt. Jana uşul dindi karmabay koyuu menen biz kayra tömөнгө düşüp ketebиz deyt. Demek adamdın baktılуу baktısızlığı mına uşul dindi karmanuu menen bolot. Egerde biz dindi toluk karmansak, anda bizim üydög ayaldarыбыз bardığı baktılуу bolot. Bizdin kızlarыбыз baktılуу bolot. Bizdin ecelerimiz, jengelerimiz, tayejelerimiz bardık ayal zatı baktılуу bolot. Egerde biz uşul dindi karmana turgan bolsak, erkeklerden bardığı baktılуу bolot. Üydö din bolsa, anda özünün ayalına ırazı, apasına ırazı, atasına ırazı, bardığına ırazı. Erkek ırazı, ata, ağa bardığı ırazı bolot. Antkeni ırayım merim üçün gelgen din hurmatlı bir tuğanım. Egerde sünnet karmana turgan bolsak, adamların bari baktılуу bolot. Anı düşündük biz. Biro kalgan canıvarlar kanday baktılуу bolot. Uylar, koylar misal üçün. Uçup жүрген kuşlar, daraktar, baktaraktar, duvallar kantip baktılуу bolot. Bilesiz hurmatlı bir tuğandar. Peygamberimiz Aleyhisselam aytты, kaysıl bir adam ölüp anı janagıday jıgaç menen kötörüp ketip atkanda Peygamberimiz Aleyhisselam aytты. Adamlar mından es alıştı, Cebul öz es aldı dedi. Adamlar mına uşul marhumdan es alıştı, Cebul marhum özü es aldı. Dep aytты. Adam da tangap surap kalıştı, ya Allah, bul kanday boldu? Özünün es algаны kanday, jana adamlar es aldırgаны kanday dedi. Degende Peygamberimiz Aleyhisselam aytты. Egerde bir adam takva, jakşı, Kuday jolundağı tüz жүрgön, Kudayı momun, salih pende bolsa, bul öz es aldı deydi. Jaşoos kançalık jakşı bolup bolsun, jaşoonun özü kıyınçılık. Sınoo dünya. Gede bul sınoo, gede al sınoo, gede koşna menen bolgon sınoo. Degeli namazı 5 maal okup, adal jolda жүрүүнүн özü sınoo ele. Uşul adam uşul kıyınçılık bardan es aldı, inşallah bul es alıp ketip atat dedi. Ekinci es aldırgаны kanday dese, ey dedi.
Бул экөөнү эриктирбеген, үчөөнү бириктирбеген, адамдарды бузуп жүргөн, арам кылган, башка кылган адам деди. Сүйлөсө сөгүнүп сүйлөт, малды деле уруп аткан, уурдап аткан, коррупция кылып аткан, мародерлык кылып аткан, айтор бир жакшылыгы жок адамдар. Ушундай адамдар өлгөндө, урматтуу бир туугандар, адамдар сүйүнөт экен. Кулагыбыз тынчыды. Ушунун жамандыгынан кулагыбыз тынчыды. Тоо таш сүйүнөт экен. Ушул үстүмөн басып жүрөт эле, ушул басканда кыйналат элем деп жолдор сүйүнөт экен. Дарактар сүйүнөт экен, аба сүйүнөт экен. Ушул менден кетти алхамдулилла деп. Ошон үчүн баркунду тезирээк көмгүлө. Же эс алсын, эс алдырсын деп. Тезирээк кутулгула деп атканы эс алыш керек. Өлүк адам, жаман адам өлүп калса, өлүк көмүлгөнгө чейин дагы аны курчап турган аба, тоо таш, жаратылыш, тоок, уй-кой, эшек, ал эмес ит дагы ошондон кыжырланып жаман көрүп турат экен. Ит дагы ошондон эс алгысы келет экен, урматтуу бир тууганым. Демек, биз сени бүтүндөй ааламдарга ырайым, рахмат кылып жөнөттүк деген пайгамбарыбыздын сүннөтүн карманып жашоого киргизүү менен биз менен болгон жаратылыш дагы бактылуу болот экен.